Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini jo nili dak sido jo dok moka hapir thelo mate la dak bangke no paghat pesipolo nitum non kedabom jo kijui mate la sona jo nitum la so agari pen ini sopun keroi lasi malom so nari tumhan ison Kenang Sot alam Pacchini phansini le sabso video bunam chom yo lasi nili labang sak video kaselam Alamthe bangke lason jo nili tum laso gari non dak dogmoka long si line lagi den lo lasi na tum la dogmoka area kido an same na tum hem hormu sang sok sang lapen bali seven ita pipe ne kichiro irido pusame na tum nang contact ame Kenang Sot apor hud nali tum pen contact long iphani le dak screen long si contact number chibilo la sinali tum la so contact number nang call along nang call polote nai tum nang long po nili tum kidover je dimang ke aniwan same hala dak dogmoka supermarket long sinili tum dak sido dun dolo hadak sini tum join lo la si nang ni tum Kenang Sot apolo pote nai tum la so contact number nang call na nai tum nang long po la pen la ta Kenang Sot la si niri nani thonang na dhana paklang po jo la pu hela jo alang li kiwe ke bang lo driver lo na tum mu Kenang Sot hudwang bustame nang contact bustame la pan thenglong lo ti chok lo yo na hello kiwe ke bang lo la pen gari same nili atheng no pena paklang po gari number same nili paklang po nang tum mu nang ri lo pulote nang long jo ke phansi na paklang lo si la hela jo alup lang noi gari number la lo non bang ke ni tum sokpun ke pon jo lasi lahelo na dohon Kenang Sot Pacchini Alamthe bangke lasi monani tum bazar pen market pen ajat hormule poni pustame na tum la so contact number la tum na call noi tangte next video long le chitong thulan na kadau stame do thak me kardom